Nandito na, mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Hello, at maya pagkat panapon po kay Kongan. Ini po yung kayo nga mong sa papuwid. Father Pep Bakay po ini kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Yung radio station na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kayong kakatamong 39th episode ng programang RCA's Hour. At ini po metong yung pamakitagon ban abi-abi po makirandam tamo king burinang kita king kakatamong igpa ni kakatang Archdiocese king kakatang Arsobispo misa na pabulan po. Ding maulagang kapag masusyan at kapabaluan patungkol po king kakatamong biye kasalpantayanan kening Arkidiocese. Abayan tayo po yung kakatamong Arsobispo kayang pamangumusta kay katamong kilob na niting metong oras. At dinan tayo pong mapila na penandit bang kanita po mamiyayang puge kay katamo kay katang Archbishop. Archbishop, welcome kayo po kareng kay katamong makirantang. Okay, thank you, Among Pep. So, babiyan ko po yung maya pa oras kay kayo at panalain ko pagnasan at yung kayo kayong masanting kabilian. At kaba po nga may pagkwento tamo, adwan ko yung kay kayong panalangin, manano nasanin kay katang gagawa na ini, munye kapurian kay ngapong ginu, at lalo ng palalaman ng kay katamong lugod kayo at kasalpantayanan. Kasi ba po, maya pagat panapon kay kayo nga. Opo, salamat po Archbishop at pakirandaman tayo po ray among keng kaya pong pamamiya kareng miyaya duwang text line numbers at saka ring miyaya luwatan po pong social media sites kareta pong bisang makiyage kening kakatamong pisabyan tungkol po karening kakatamong ikutang keng kakatang Archbishop. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings. So nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kakatamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang kabibilangan man kadita at dinantalang maya pa oras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung
yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao na tintamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo la pang dakal ting kay katamong kakaluguran. Okay, thank you Among sa pagbibigay mo sa ating mga text line numbers and our different social media sites. And of course, bigyan ko lang po ng pansin at mention yung ating mga kokonting kakaluguran na community members, no? Sana po rin kakatang makirandam, kindly join our program para po makasaob kayo lalo kining kakatang mo pong Radio Apostolate ng kakatang Archdiocese. Okay, at umpisang ko no po rin ng kakatamong kutang king kakatang Archbishop. Among dong, inya pong November 4 to 7, gimpanantaya po yung kakatamong annual clergy retreat king Tagaytay. At kumusta naman po yung karanasan king retreat at nanula po siguro rin yung aral. Ikwayo po amigsilbing pwede yung idake karing makirandam at malyari tamo sigurong kapulutan na aral po. Well, metong sigurong sabi tamo muna rin tinagun kaya katamo 137 kaya katamong retreat. At kaya kami pong maging facilitator kanita, may muna kaya kami retreat Orlando Cardinal Quevedo, iya po yung Bishop Emeritus na ning Cotabato. At ini pong binye na kaya kami, dinin ng tema na A Synodal Journey of Hope na abe-abe maglakbe, abe-abe maglakad, mitmong kapanayan, mitmong pag-asa. At ini po, uli na ning diwa na ning kakatamong celebration next year, Jubilee of Hope, harapin. Yung banwana ning kapanayan o yung banwana ning Hope para kay Santa Iglesia. May kumpisaya po na kaming lawan niya, antimong metong pamilarawan ng pamaglakbe tamo ngayon belik dan lareng Israelita kanita. King nakanalang miglakbe, magumpisa king Hipto, papunta king mi pangakong lugar. At ketang karelang pa maglakbe ngayta, makabang panahon at ating kayadwanan ketang pa maglakbe ngayta. Siyempre potang maglakbe ka, ating kang lalakwan. Bawa ila miglakbela, itang mabayat, itang nanumang maging sagabal likwanda. Nung nanumong karelandela. At ikami, yung panagkat na kay kami ng ng memye retreat, itamo lawen, tamo yung sarili tamo, kaya pamagalakbe tamo, naning mabayat na dapat tangilele. Nga na. Datang kay katampan lalawe, na yung makayakma, kaya katamong biya pinili, antimompari. Datang relasyon, karing kay katamong parishioners o kaparang tao na taliwas la, kaya katamong kaya kami punta talakaran, antimong pari o obispo. Kaya kaming dadala, kaya kaming pamisip, kaya kaming pilubluban, lawan mi, nung naning kaya kaming dapat ilele. Makanyan mo naman, lawan mi, nung mapali kaya pa, kaya kaming kasiwan. Makananing kaya kaming passion, nung ating pa yung sigasig. Kumusta na itang kaya kaming sigasig? Kumusta na itang kaya kaming balamay idealism manyang bayo kami pamong mayor din at syupayta. At syupaytan diwang ita. So makanya niya po itang mumunang penagkat ng kay kami at kutang mi mo naman pasawap kim banal espiritu yapin itang ba't naging pari ko? Ba't naging pari ko? At kadwa nanin dapat kong gawan. O nanin buri ng gawan ko ning apong Ginu ngeni. At syempre manyad grasya at inawad ming grasya during the retreat
na inagkat na kami o renireng adwan nyo nga na adwan tamo muna makabuklat a puso kadwa pusong mitmong kabyasnan. Okay? Wise heart. Then, pusong malugod or loving heart. And then, generous heart. Puso na mitmong ganaka. At karata pong binyenan to kay kami, yapin itang balikdan tamo, nino'y Jesus kay katamo. Opo, may katagkilya mo rin siguro ni kareng dakal kay kami uling nang kaya. We talk about Jesus, we preach Jesus. But then, kailangan mo rin itang panelawen tamo, nino yung Jesus sa ini. Opo. Nino yung Jesus sa ini. Uling Jesus sa pisabyan na ini, iluwa mo itang Jesus sa linakad kanita, at inyan daya ang pong laman king Nazaret, uling Jesus sa ini, amo naman ng Kristo, yung anak ng Diyos na, atyo, nuka rin man, abilo kaya to. Nano'y kayan tela ka rin. At importante kaniti, na potang kilala mi Jesus nang malyari keka. At ginamit mila po rin mapila na kwento keng karing ebanghelyo na makananong anyang akayeng kwento re Jesus dakal re tang kilala re sarili ra ikit den karelang kakulangan ikit den karelang pamikasalan timoy Pedro ne. Opo. So ita at itang karelang pamangilala nga ita ela may siralo nune kinilala den katutuan kay batnanita impamanisi it kadwa yapining ikit de pamikatagon bang kanita magbayo loob, magbayo pamibibi. At metong mo naman panagkat na kay kami, panagkat na bilang pari, kami misyonero na kami ning pamikakasundo. Papi naman, potang dalamin pari, potang midala ka keng parokya, midala ka keng diocese, midala ka rin naman bang kanita you divide. Mampipatere ang tao. Noon maging dalan ka, maging kasangkapan ka, para bang kanita, deng tao, misasan metong la, at iniyapining metong karinga sabi tamong impe kapuso na ning maya pabalita. Na di natang Jesus, para bang kanita, paramdam na mikakapatad tamo, uling metong yan kaya katamong igpa. Karinya manalumpakan ining kaya ngayon bilang misyonero kami ning kapatawaran, ampopang, pamisasan metong, pamikakasundo. At syempre, kaya kami paring modelo mi, yapi ni John Mary Vianney. Vianney, po. Kay ba't, kami katiwala kami. Pagkatiwala na ni nga pong ginukay kami, kayang pangapari, parking kasiwan ki Santa Iglesia. So ini metong yang kalam, metong yang regalo, metong yang gift. But, at the same time, metong yan naman pakibatan. Metong yang tungkulan. So, metong yang kayo sang kay kami, lawan mi na makanano kaming klaseng katiwala niting pangapari ng Kristo. Kay ba't, itang lawan, itang kay kaming pangapari, nanong buri na sabihan ng pangapari ko, kembye ko. Opo. Nano kaya, kapanipaniwala ko pa kaya, kay pangapari ko. Am I still credible as a priest? At aga nakako kanita yung Jesus, misan sinabi na karing kayang disipulo na yung maya papastol. At yung maya papastol nga na makasadya yung idawin ng biyena. At yung panagkat ng kay katamo, kay kami bilang pari, makilupa kami kayo at kami makiyupa. Tang makanyan. Opo. So, and of course, ining lugod at kapatawaran ng nga pong Ginoo, ini malyari tayan tamasan king sakramento na ning banal ay Eucharistia. Anong nuka rin, Kristo mismo, yung kay kaming tatanggapan. Kanya pong homily, ako yung migmisa kanita, yung mayari, hindi ninang ko naman focus, kaya rida rin yung pamigunan mi, pamanalangin, yung panagkat ko yapin itang nga pong ginuti niyang kukutang ngayon kay katam. Kaku ka pa. Are you still mine? Na metong niya pong masanti nga panemi naman lalawan. Uling ng bandi na kami ng nga pong ginu, metong nga dapat may pansinan, nuka rin niyang gamilulubi nga pong ginu kimbiyeme.
Karing kay kaming desisyon, karing kay kaming isipan, kim pamyangamit mi king kayatinan na babiyo kay kami. No ka rin niya lulubi nga pong ganukin, bandi na kaya pa kaya. O metong yaka ring stockholder sa kupin. Puta dakal nala ring makibandi. Puta liwani nga pong gining kukumpas kimbiyata mo nga. At ini pong masanting yan naman lalakwan ko kay kayo, uling malyariya namang kapulutan, kay kayo na pamigunam, lalong-lalo, halimbawa rin talasawa. Masaya ko pa po, kimpig katiwala ng grasya ning kasal ning apong Ginoo. Pinanla po kayo retang babalikan do, pareng karelang pangako anyang kasal. Masanting la po rin, balikan nyo uling pangako yun lang rin. Kaya niya makataya. Ang kabalduganan ng kay kayong liban. Kadwa, yapinitang, kumusta naman yung kay kayong kasal? Bandine pa ni nga pong Ginoo, yung kasalyo. Opo. Santing alawen ita, uling ng bandine pa ni nga pong Ginoo yung kasalyo kaya, papakit ni yung apong Ginoo. Opo. So, oreda po rin mapilan, kay ikit ko, kako po personally, keng retreat. Of course, yan ang po, Boris sabihan, uling may inspire ka, dakal ka realizations, yari na itano. Uling yan na nakamanligtas ni nga balo mo. That's right. Ngayon kailangan mong biyayan. At makanyan mo naman po yung panagkat ko kay kayo, kaluguran kong kapatid. Kaya pinitang pansinan ng kay katambi, bilang talasal pantaya, pasalamat tamo kay katamong kasalpantayanan. Pasalamat tamo, Kristiyano tamo at Katoliko. Pasalamat tamo, pigkalaman na kataning apong Ginoo, yung kay katamong bukasyon ng timong miyasawa. Yung kay katamong pamilya, bandine pa kaya ng apong Ginoo. Opo, taliwaning kukumpas kayang pamilya tamo. Aliwaning apong Ginoo na yung pera, material things, and what have you. So, ini po siguro masanting lawan ini, lalong-lalo na kindiwa na niting darat ang abayong banwaning kekatang liturhiya. That's right. At talaga naman po uling metong ko karening pari po na talagang ranasan mi po ining retreat ini. Again, every retreat talaga metong niya pong karanasaning pamibayo itagreta pong ideals and values rin nga manon nyo po. Kailangan nila po talagang balikan, itamungan po para etamo malili. Kaya katamo pong pamaglakbe. Napon po to November 24, Christ the King po. Pinupustaning metong kalendaryo kin Santa Iglesia Katolika at next Sunday po magumpisata na naman kayong metong panahon. Apin po yung panahon ng Advento. At nalinura po rin pamigunan, bala mo atsuta mo po kayong transition, no? Between an ending and a beginning. Kaya katamo pong biye kasalpantayanan o liturya tamo. Nanula po rin dakayo pong pamigunan tungkol kaniti po. So muna na po itong kakatamong kapag masusyan kayong Christ the King, may gawa by vicariate, Opo. At kimbalang vicariate po, tinla pong kanya-kanyang pinili na stewardship atamo. Yung peka-focus tamo po kasi kayong Christ the King, yapin itang itamo, katiwala na katamo ng Kristong Hari. At makananutang pakit yung kakatampa maging katiwala. So, linawi tamo po, kaya ng kakatamong gawan kayong Archdiocese, ang po rin yung kakatamong harapan. Muna, na yung kakatamo rin gawan, bisa tamong gawang Commission on Ecology. Uli pong misa, nabanggit ko na, kaya yung pamisabi ta kini, ang kayo mag-focus tamo, karing karupang tao, na yung gawan tamo karela, that's good. Pero ating kulang, kakalingwan tayo, yung environment. Inin tao ngayon, iti niyan tutuknangan. Ating yato, ating tang aliwa pang lelanganan ng apong Ginoo, na ini, ating tamo naman pakibatan. Ya, ita yung ecology. Yapin po, metong karing kay katamong proyekto, yapin itang bisatang gawang Commission on Ecology. Kaya ni kay katang Archdiocese. Bantang commission na ini, panimunane, yung balang parokya, ang po rin kay katang barangay, kayong pamisaw, kayong gobyerno, na makananutan dinan pansin yung kay katang kapaligiran. Nung makanano at least, mabawas itang pamanyira. Pamanyira, kayong karing makapadurot kay katamo, kaya itang marnat.
Misan po, misa ko kayong metong kay church. Talagang kaiba na ng misa o ba't liban malasing. Then pipanganan rin kay makanyan ang pong pinuman. Opo. Plastic. Opo. Ay, sabi ko kay pari, mong, kaya na, synodality tamo at saka ecology. Ay mong, sorry po na. Opo. Kasi dapat siya lumub kayong mindset tamo ito. Balaksapen, wagyaw po rin. Ayali ko lang. Ay nga pa kailiyapin. Ang mga po na dakala salamat. Opo. Kadwa, kindiwa na po nin daratang tamong eleksyon. Next year. So, atin tamo naman pong gawan, yapining stewardship of good governance. Ating gawan po kini, yapin itang makananong, ding kapatad, kaya kakatang parokya, especially na makanano lang ayamuyot, para bang kanita, manigaral, voters education. Opo. Ang po itang makananong, lawen tamo, inimpa magboto ngayon niya, kabod bala mo simpleng bagay, parte niya ng kakatang kasalpantayanan. At hintapong pakibatan. So, kining kakatamong stewardship o katiwala tamo, keng good governance ng gawan tamo. So, okay? So, and then, of course, keng pong tutuking banwa, binye ko na lareng assignment, anyang retreat, kareng kakatampari. So, inggawan naman po ngini, king diwa na nita, pamaglipat siya, pining kakatamong hausan, stewardship of neighbor ngara. Yung focus kayo ni na makanano talang lawan at dagdagan at paigtingan pa. Then kaya katang programa, service, ministry kayong parokya. Natatandaan niyo po siguro ring manalbeke kayo kayong 75 years full of grace. Kaya po. Kaya ni po. Tuesday evening po. Makirandam kayo kang apuntok, ang poreng miyayalawang paring agkat na, deng miyayalawang klaseng ministries. Lalto ang pong programa kayong parokya. At ken, for example, yapong Ferdi, kaya taking Baruya, at inyang kay tindahan ni apong Paing. So, inkarelang atin lang pilan laretang tao kayong parokya, they donate. Kay bat, sali lang miyayaliwang goods ka rin, abyas, etc. Kay bat mamili lang ba? 200 families latareta. Yan taliwas-liwas. Dirinan da lang stub. Opo. Worth 500 pesos. Opo. Kay karinde gamitan ita, balang sali. Opo. So, metong ya pong programa ita, para karing kapatid tamong mga ilangan, pakakalulo. At dahil pong programa nga rin ela po lalako, no na isundula. Uli din programang del lintola, uling ikit da yung pamangailangan. Opo. Kayong parokya. So, kayong pong parokya po, tangakakit tayong pamangailangan, kanitala po mumusbong den programa. Siyempre, lakang programa nung yung makakit yung pamangailangan kayong parokya. At yung ko naman balo na parokya, at yung pong scholarship kayong parokya. Balo ko inumpisa ni nga pong Jojo Franco ito, anyang tsuya kay Santa Teresita. Opo. At balo ko yung pangaliwang parokya. So, sample na po rin, kareng mapila na parokyang atin la pong programa. Tamo. So, ito po, ausan tayang stewardship of neighbors. Marin sabihan, may pagkatiwala la kay katamo rin kay katamong kalupang tao. Nasat, abe-abe, bangkanita, aso panlaretang malalakwan kayong karelang pamangailangan. Aso pantala. So, ito po yung king Christ the King. Ngini, yung pong Christ the King, kay katampig celebran, anti mawaring banwa-banwa ting kay katang liturhya, dirinanan ng angganan. Ating ending. Kay ba't nanitang ngini, panayin tayo kanyan, December 1 naman, yapining Adviento. Opo. Advent. So, akit tayo po kini, may po siya ing liturhyana ng kay katamang banwa, o sa tayo, ngeni, irbin, kaya puntutukin banwa kanyan, magumpisanin na naman ing liturhya tamo. Magumpisa tamo, namaka na nga pong Ginoo, king kayang plano, pangako, piparlaning kayang anak, at may gintaw yung kalupa tamo, lintas na katamo, kay bat, datang na naman ng Christ the King,
mapupusa na naman, ing magari Kristo. Ano pong gagawan tamo, Kenny? Gagawan tamo po, Kenny, hanti tamo mong papasyag king yato, no makananing apong Gino. Anyang umpisa na yung pamagligtas na kapamilataning kayang anak, potang katatolyan kapupusan, hing magari mo rin, yapin Kristo. O yan yung kakatang gagawan, banwa-banwa. Banwa-banwa, cycle. At ining gagawan tamo ngayon diri na nakatampami katagon, makanano yung maging tutuy ni kimbiya tamo. Halimbawa, no, Kristo yung hari ko, tutupen hari ke. At niya kaya say kimbiya ko. Opo, tangga ko kay sarili ko. Nyapin po lang kayo, sabihan na rin matwakante, wari, ikaloko nga na, ari mo yung balat mo nga na. Milubing hapong ginugay ka makanya. So, ini kaya katang liturgia. Ing adbiento kanyan, pasibayo, may itong ng panahon, para bang kanita balikdan. Na makarani nga pong ginuging kayang lugod at pakamal, tinubod na yung kayang anak. Uling maragulya lugod kaya katamo nga pong ginuging. At oya niyang balikan tamo. At ining Diyos ang malugod ay ni at tsuya kay katamo. Kaya be tayo. At im kay katamo banwang panaya niya pinitampot ang katatawlian talaga. Mag-ari Kristo kimbalang metong kay katamo. Poking mabilo kaya to. Then, that time, kasan metong taningan ing apong Ginoo. Pero kabang panenayin tayo ta, we live through this diwa na nagkakatang liturgia. That's right. At totoo po yung liturgia. Ano po kakule, makabaldungan la po rin kakatang kapag masusyan. Kaya pin po pakamalan tayo po, no? Rin kakatang liturgical seasons kanyan. Na ngayon umpisan tayo naman po yung mayong kalendaryo. Mabilisan mo po, December 11, yung 76 founding anniversary po ni kakatang diocese. And at the same time, nalula po rin activities. At kaya na po ng December 11, December 12 naman po, ining maganap ordinasyon king pang diakono. Nung eko po magkamali, anam la po rin. May announce na po, karin kaya katamong parokya. Nano po ing expecta mo po karin ng aduang data rin, December 11, founding anniversary. Ang po po ining ordinasyon da po rin anam a kandidato para po king pang diakono. Okay, nung atatandaanan nyo po, niyang milabasa na banwal, December 11, 75th year tamo. Diamond Jubilee, full of grace. So, atin tampa banwa na pig-celebran tamo ita. Ngayon, itang 75th year ita, sarataya kanyan. Hapin kaya katamo celebration niya. Hapin, gawan tamo po, muna, ating misa cathedral. Alas 8:30 ng abak. Then, kay Batnanita, atin lapong ding Council of the Laity, ding kapatid tamong manimunak, laiko, atin tapong dinan kapatid laiko, individual or group na kakitala atin lang inambag. Kaya katambi kasalpantayanan. So atin tamo pong ausa na lay recognition award or certificate. Then pong aliwa, mabiyela rin aliwa, may tinala. Pero yung pamangilala tamo, deni, maging party nala nitang pamamunga na ning kasalpantayanan. Yung karelang pamibibi, dinakirang kasalpantayanan. Kadwa, deni naman pong kapatid tamong na seminarista na mayor din ng diakono kayong December 12, mag-retreat la po kanyan, mag-start na lang din hanggang kayong Biyernes. So pangaditala po na sana ining karelang pamagsane o retreat ini, ing apong Ginoo pagkalub na karela, itang kailangan dang grasya. Barabang kanita yung karelang kapagnasan na magsilbi ang timon diakono at then kaibat ng pilan bulan ang timon pari, lalong nalang alapat a puso ng apong Ginoo, kim puso ng kayang anak, ing ginutamong Hesus Kristo. Bayo pumira sini, 4 bulan na kayabe ko, kin chancery, biyabe kami ka rin, mamangan, may pag-istorya, may pag-share, at pisyalang ko la po, den karelang pamilya, ila, kayabe la. Kaya ba't, may dadake dakayan, naning buri na sabyan, ning maging pari. Nya, deni po sinabi ra, naning buri na sabyan maging pari, o ba't linob yung pari, kaya ba't nangasahan da kayang pamilyara.
Adi nga sa den pamilya naman naning karelang panabilin, karelang anak. So yan po, yung kana akong gewa, and then, abi-abi mga di, abi-abi may pag-share. Yeah. At siya misa, midadakila naman karelang kay, nanulagyo ini, pamigunam. At potang ating kupupuntalan, kaya abi ko lang. Opo. Yapin ning kay potang ating managkat kaya kami talagang dakalay sa jam plato. Uling kaya abi ko lang. So, yan po ang gewa mi at of course, ngeni mag-retreat la, abayan tala po, keng karelang panalangin. Yes, at very quick mo po ini before we take a breaking first Sunday po, mita talaga yung World Day for People with Disabilities, ang pong PWDs tamo, at National AIDS Sunday. Okay? Nano po yung buri nang ipayabot ni iting kapag masusyan, and at the same time, kini po king Archdiocese, no? Tintamo pong particular programa, karang tintamo pong kapansanan. Muna, ining Adbiento, of course po, discuss kayo nga mano na ining Adbiento, yung panahon na ini, nakikatani nga pong ginuna, kapamilatan tamo, itamon talasal pantaya, itamon dadatunana, napapakilala na, tsure kay katamo, asahan na ni nga pong gino. Kapamilatan da rin ining kay katamong kasalpantayanan, kapanayan or hope ang pong lugod, ya pinimpayaslagan tamo yung presensya na ni nga pong gino. At no ka rin tapayaslagan, well, hindi wana mo naman ng synodality, yawari yung pamaglakbe alang malalakwan. Opo. Nang kayo dugureng malalakwan nila pindening disabled. Ang po rin taong ating sakit. Bala mo, potang disabled kaya pinaimbye mo ito. Halimbawa, pardon po ne, ngongo ka mo, ngongo. Bala mo yapin ng biye mo ito. Ang kaya ka rin. Maklak, maklak. But it's just a disability. Luwain buo mong pangataw ito. You are more than that. So, nang kayo po lalawin tala makanyan. Kaya katamo, potang halimbawa, ing milyari ka, ating kamong kay, may tusok ka mo mata, uling ating kanggagan, may tusok ka mata, edo nang manausan, o yan itusok nga ra. Uli mo ating kang may. So, yung papakit na nini, then yung kapatid tamong ating kapansanan, they are more than their disabilities. Opo. Na muna, lako tayo tang pamisip na lati tayong metong tao at identify tayo kitang kayang kapansanan. Kadwa, kaya bela. Inclusive yung Santa Iglesia nga. Alata mo lilele. Nga pinausan na katamo, Katoliko eh. Opo. Catholic means universal. Opo. At nga pong ginuburinongan kaulan ding ganaganan tao. Actually, makanya ning ginagawa na. Anyan tinubod na ginutang sa Kristo, ne? At may gintaw ya, may miling pinili ng pangatao at syungan kayong pangatao tamo. Kasi tamo, bilang talatukina, payaslagan tayo ng katutuan na ito. Opo. Ngayon, ikang kakatang Archdiocese, of course, atin tamong muntintahanan, ang popang bahay pag-ibig. Pero nengkay, po na kasabi ko la rin pari, ang po nengkay, diyan kini. One time, sabi ko na kanita, karing kaya katamong parokya, siguro may itong yung panagkatini kaya itong stewardship of neighbors. Dumaka na nung alapitan la rin ating makanyan, yagkat lang idalala. Kaya pisamban. Banta kayong liturhiya, kaya pamanyimba. May itong siguro nga kuha kalingwanan yung atsuko sambalis. Ating parokya ka rin, Santa Cruz. Adil lang misa walang Domingo. Makiabe la ka rin tao. At balo mo itang metong bagus atin yung disability. Psychologist siya. Wow. Kaya ba datin lang grupo, tila kapansanan. Tilang grupo, papag-aral lang. Adil magtindala kasi kayang school me. So, lawin mo reta, itang ila integrated laking parokya. So siguro may itong masanting agawa tamo karing parokya tamo, yabe siguro ketang kay stewardship of neighbors. Yes. Na makananon lawin la rin yung kapatid tamo nga reni na anak nala nga pong ginukalupatam. Umupin natin lamong kainan, pero they are much more than their kainan. Na makanano lang
iyabe tamo. Kingke katam biye kasalpantayanan. Okay, at totoo po talagang maulagang isentro tara po rening kakatamong kapatid ating kapansanan. Uling tinda naman pong dignidad na hanapin po ni kakatamong Archbishop. Pag-break tamo pa po at pakiramdaman tala po rin mapila na anunsyo at pagkanakanin kakatamong radio station. At ang ating pong awitin during the break by Ryan Cayabyab. Ito po, isang taong lumipas. Yan. Pakinggan po natin ito. Ing November 27, ning banwang kasalungsungan, yaing mi talagang aldo kaniting banwa, antimong Red Wednesday, ating temang One in Suffering, One in Consolation. Ing Red Wednesday, pegumpisane ning Papal Charity Aid to the Church in Need o ACN, antimong aldoning panalangin at aldoning pamanyaw para karing Kristiyanong mayalipit pauli ning karelang kasalpantayanan. King mesabing aldo, agkatan laring parokya at miyayaliwang komunidad king bansa, ban iyampang ing banal a misa para karing kapatad tamong mayayalipit pauli ning kasalpantayanan. Magsilbi mo naman ing pasalanla o igayak kule maluto, ing kule ning daya amisalwak para king kasalpantayanan. Ring mayayaliwang lugal ning kakatamong kasalpantayanan, antimong simbolo ning pamakisan metong tamo kaniti. Red for the martyrs, red for the persecuted. Ganakan tamo ing amano na ning Ginoo, mapaladla ring daralan kaligaligan, uli na ning pamanupadda king kaburyan ning Dios, uling karelaya ing kayaryaning banwa. Mapalad kayo neng insultuan da kayo reng tao at liligaligan at magsalita lang mayayaliwang kapanyiran laban ke kayo, king uli ko. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, makisan metong yaking pamigaga na kaking Red Wednesday, kaniting banwa. Heto na naman tayo muling nagkasama. Taon-taon na lang
today's hour, 39th episode, Kenny Puking Radio ng Archdiocese, 91.9 Bright FM. At dinlan tayo po ining kanta ng Ryan Cayabyab, isang taong lumipas. So kaya na po ngayon isang kalendaryo na ang lumipas. At ibubuklat tayo po ing bayong panahon. Yapin po yung Adviento. Kaya ni po daratang Domingo ngayon Anyway, ulimpin na mag-Disyembre na po. Baluta naman ng left and right. Sigurado tala po nga akit din Christmas parties. Nano po kanong madyari yung ayambag, Archbishop. Ding Katoliko. Po, tungkol po ka rin ng mayayari ng kayo magarbong Christmas party. Ating ko pong suggest nung alimbawang siguro pa kibalak dala po. Itang kaso sanda sana karening may epektuan kare mga labas pong bagyo. So, masanting kita ako tang tamo, naninggawan, manyatang mungkay kay obispo, masanting ito Pero, ako siguro, muna po yung kanako nga suggest, potang mititipon kayo, potang mitipon lang, gawan day tang karelang pamitipon, muna, andyang manahimik kayo mo pong 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes po, bayo kayo mag-party no agyuyo. 10 minutes at kaya ba na ita, manahimik kayo mo at meto yung kutang iyo, gino namburi mong gawan mi. Namburi mong gawan mi at kang buring adwan kay kami, bang kanita, ating kaming agawa, king lagyo mo, karining kapatid ming mga epektuan, karining mga labasan na bagyo. Ito mo yung muri kong lakwan. Yes. Of course, ating sabi na mangulekta kayo. Pero yung pumpi ka masanting, abi-abi manahimik, bigunam, at least 10 minutes. Nagkikwanan tapo. Kaya ba't ikutang nga pong ginugino, nanong buri mong gawan mi. Nanong buri mong gawan mi, karening kaya kaming kapatid mi apektuan. Opo. Ita siguro. Iyapin. At alam mo ini po panibala yun na. Kaya tang karelang pamigunan po. Wow. Uli kasing patse gewa rita. Excuse. Hindi kaya ko. Isan po. Ating may kaya lalo kanyang kaya kayo. Bunga na yung panalangin. Opo. Nanuya man ita. Ing kabaldugan at suking hapong gino. That's right. Yano lawen naman ng yato. Diba naman ng yato yung panlalawin. Yun yung hapong gino. Opo. Okay, bayo po yung trivia. Bayo po yung tauli yung amano. Kaya katala pong i-flash. Then yung kaya katamong FB viewers and their comments. At baka ating pong questions, reactions, or any reflections po. Okay, basang ko lang po. Beng Yambao Dizon, Angelina S. Garcia, Reynard Perdiguera, Teresita Santos, Cristel Relos, Welia Tolentino Mayra, Dalisa Edina. Madre ata ita. Opo. Dina Malig Agapito, Grace Lazaro. Grace Lazaro po, I'm watching. Kumusta kayo po? Tatang Among Bishop Florentino G. Labarias and ang kakatambong administrator. Yours truly. Ingat po lagi. Ipapangadi po tayong lahat. God bless us all. Continue to your will. Continue your will and your mission here on earth and be a good shepherd like Jesus Christ. Amen. Thanks be to God. Hello po to both of you. Thank you, Sister Grace. And for Mardy Garcia. Hello po, among Bishop Dong, among Pep. Bakay, good afternoon po kay kayo. Pwede pong pag-greet Mr. Ku, Joseph Garcia. 60 years na po ang birthday ng Eni. Happy birthday po. Birthday, Katukayo Brother kaya pa Joseph. po. Joseph Happy birthday. Garcia. God bless you. Ayan, katukayo kay. Takal po salamat at mimingat po lagi. Thank you, Mardy Garcia. And Sister Angelina Garcia. Maya pagkat manapon po, Bishop Papundong, apong Pep at kekatamungan po. Okay, mayroon pa ba? Okay, wala na ita. Okay, at siguro yung ating wala nang time, no? Yung ating mga regular listeners and of course yung ating mga silent viewers and listeners po sa atin, no? Okay, bago po yung ating pagtatapos nung ating ko pong word for the month, okay, tapong trivia for the month, Apong Dong.
kanito pong episode iti. So, ikbalo no nga banggit ko na ini, ingamanong Adviento or Advent. Opo. Lang kayo po paneta darandaman, nano ya kaya ingamanong yan? Nano ya kaya ingamanong Adviento? So, ini po, patsaki ingamanong Latin, of course, Adventus, imburi na sabihan, presence, pangayatsu. Pangayatsu. So, yung panyatang na, dinatang na yun. Bawa, with the coming of the Spaniard sana, itong daratang na pa, dinatang na. Opo. Panyatang na. So, Opo. so makanyan mo naman, yung panyatang na ning apong Gino. Dinatang yan. At yung panyatang na, He is present. Opo. Present siya kay katamo, present siya king yato, present siya king gana-gana. Oneng, yung panyatang ngayon umpisaya pa. Umpisaya pa yung kayang presence. At yun pero yung kayang pangayat yung ngayon kay katamo, magumpisa pa. At na magumpisa pa, therefore, yung buri na sabihan, yung apong Gino, yung pangayat yun na may gumpisa na. So yung buri na sabihan ngayon may gumpisa na o may gumpisa pa. Buri sabihan pa kompleto. Opo. So, panayan tamo yung pangakompleto na. Opo. Ning pangayatso na ning apong Gino. At kabang panayan tamo na ning kakatamong gawan, lawan tamo yung presensya na ngayon ning apong Gino mag-develop. Opo. Okay? At kaya beta ka rin. At yung asahan na ning apong Gino na itamo nakitmwana na tsuketiking yato, kapamilatan ng kekatang kasalpantayanan, kapamilatan ng kekatamong lugod, ampong kapanayan, hope, or pag-asa, ing pag nasana ng apong Gino, sunlagya. Sunlagya yung Diyos na tsuke katamo, king mabilog yato, lalong-lalo na king dalumdum na ningyato. Opo. Ya, kindalumdum mo niya, kakita mo ngayon, kay dandaman mo, tinta pa kaya ang pag-asa kanya, o eleksyon na naman, wala, yamu rin, tang makanyan, pero ita mo, at siya nga pong Gino. Makanano tayo nga payasalagan, nga pong Gino. Kimbieta mo, king katamong komunidad, kindiwara, ning katang kasalpantayanan, kapanayan, ampong lugod. At nakasanting lawan, ning katang selebrasyon, kindiwa na ning kabaldugan ning Advento, indaratang Jubilee of Hope. Opo. So, o yan po yung buri na sabyan ning Adviento. So, Adviento, yung buri na sabyan, yapining presensya na ning apong Gino, may gumpisa na. Opo. Anyan, datangin kayang anak, may gintaw yung kayabe tamo, kayabe tayo. May gumpisa na. Mupin, yung kayang panyatang, yung kayang presensya, pakompleto. At kapang paninayin tamo yung pangkompleto, na ning kakatan tungkulan, payasalagan tamo, yung presensya na ning apong Gino, kimbietamo. Nya, may ito nga masanting na din, yung kukutang yu, yapinitang makananutang makayambag, antimong katoliko, karing mga apektuan kimbagyo, may itong yung paralan ni Tabanta, payasalagan tamo yung presensya na ning apong Gino. Nya, sinabi ko nandin, aliwaya po daw yung sumabi nung nanggawan nyo. Doon mikunam, manahimik, at kutang kingapong Gino. Gino, namburi mong gawan mi. Bangkanita, sabi tamo, itang gewa tamo, bunga ng panalangin, bunga ng apong Gino. Nakita mo kanita, payasilagan tamo yung presensya na. Nano maninggawan tamo. Totoo po ito. At santing ning Adviento, ulit pong ating Advent rite kanyan. Corona ning Adviento, at reta pong apat, at na kayo maging limala pang kandila. Tita, nekasanting, uling apat lang Domingo, na makananong Sinjantala, first, sa second week, makanyan. Kay ba't nanita, Sinjantay tam para Pasko. Yes. Bala mo Sinjantang bagya-bagya. Uy, tayo roll tamo. O ito po. Leading. Mrs. Cindy, din Kristiyano, panatilian tayong makasindi, impresensya ni nga pong gano'n potang, datang yapin itay sindihan tayong kilibutan. Yung kaya na ng Pasko na, sisimbolo na potang datang kompletwa na, that is the meaning of the Christmas candle, at mo kanita itang kita sentro, sentro ng Advent. That's right. At ita pong kaya kong tauling amano ba po yung pangadian po bendisyon nyo.
Pota po uling yung kakatang episode tutuki kanyan ba't na yung Pasko ya i-advance niya na mabuhay ko greetings ka rin kakatang makirandam. Okay, so abe tamo po kanyan na bilang Katoliko na magsadya karenin darat ang kapag masusyan Pasko ang pong bayimban mo. Agkatanda kayo mo po sana may kapanahon tamo banta migunam makirandam kay nga pong Ginoo bang kanita balikdan yung kakatang kapag masusyan kareting kapiesta na reti. Apo. Pasko ang popang bayimban mo. Balikdan tamo, nano kaya yung adwana ni nga pong ginungeni, na makanano tayong pagmasosyan ni Kembanwang iti, ing Pasko. Kalupa niya ning may labas. Apo. Itang kay ba mong barbecue, yari na. May Kay ba pakapsi kayo. Oo, kay ba mong may kaing niglagang baka, yari Yapi. na. Apo. Is that all? Yung pong panagkatsapi nitang lawantala, rin kakatang kapag sadyan na rin party niya po sana yung pagsadyan tamo, may kapanahon tamo ban, manahimik. Manahimik mo. Although doon, dyan 5 or 10 minutes, manahimik tamo mo. At makiramdam kay nga pong ginununan mo na sabyanan kay katamo. Apo. Kareting kapag masusya na reti. O ito mo po yung panagkat ko, uling ngeni, talagang masakit yung manahimik ngeni. That's right. Masakit yung manahimik. Pero manyatang grasya kay nga pong Ginoo, ban kay pamanahimik tamo, makiramdam tamo kaya, tano kaya, ingadwa na kay katamong diwa, nin pa magmasusi tamo, kim Pasko ngeni, ang pong New Year, na pamilyare niyang may ngalabasan. Apo. It's more than barbecue, it's Yes. more than Regalo. parlor games, pero inabot sabihin, lakota na rin. Exchange gifts. So. No, itang diwa. Itang diwa na yan dalata mo, ken 2025 ba pa maglakbeta mo. Kasi itang barbecue, adwangal do, may laso Ala, na ito may yan. Pero itang diwa, ning kapag masusyantaan, banta yan naman yung dalata mo, kin kakatapa maglakbe, kin 2025. So ito po siguro yung burikulak. Okay, tauling panalangin po at yung kaya bendisyon. Kilaginig pampo ning anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, pasalamat kami king kekang lugod. Lugod na kapilan man mababawas. Uling ilugod mo kay kami, manalumpakan king kay kaming kayapan. Doon na iti, ya mismo, ing buri ng sabyan ning kay kampanga Diyos, na metong kan Diyos sa lugod. Ato ni po Ginoo na sana, kapamila taning kay kaming abe-abe, pa magpag-istorya, pa magsalita, pa magkirandam, ganiting kaurasan, kay sao na po ng banal yung Espiritu. Papanatilya na kaming maniwala at magtiwala. Nawawulaga kami kaya. Narin kaya kaming kapatid, mawulagala, pati na rin ang ating kapansanan at masakit, mawulagalang kalupami. So, panyo kami po sana. Banta pakit may ligod mo kimbalang metong, lalong-lalo na karetang makakalulu at malalakmon. Idadami kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginuma natilya kay kayo, At kaya ka antimurin. ating may painggan ng Diyos, bendisyon na kayo ngan, ipampo ni nga na, po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal po salamat kaya kayong panalangin at bendisyon Apong Dong. Mapila mo pong announcement from the Aid to the Church in Need or ACN Philippines. Ini pong daratang Miyerkules, no? November 27 po. And I think we will cover ini pong kakatamong celebration kiniking Metropolitan Cathedral, no? Di kayo po atang manimuna. 5:30. 5:30 po. Kaya alata pa pong barkadahan kanita kaya to make way for this beautiful celebration, no, of ini pong Red Wednesday 2024. At para kayo po ka rin parokya tamo kanyan mag-celebrate la naman, no. And this year's theme, ano po kasanting tema, one in suffering and one in consolation. Pangaditala at makisan metong tampo in solidarity with all the persecuted brethren tamo po, paulinan ni karelang kasalpantayanan. So, November 27, yan po yung kakatamong Red Wednesday 2024. At yung ating medical mobile clinic schedule po, rin pong bitatagan November 26, Santo Niño, Santo Tomas, Pampanga. And 27, Balibago, Masantol. And November 29, Balibago, Angeles City. In partnership with one of our stakeholders po, ang ABCs for
global health. At may banggit na po din ining upcoming ordination to the Sacred Order of Deacons. December 12, 2024, 9 a.m. in venue po Main Chapel, Mother of Good Counsel Seminary, Del Pilar, City of San Fernando. Right now, I think they are on retreat. Hanapin po ng kakatang Archbishop. Pangaditala po, dining bayong mayor din, ila po rin Benjamins kanyan, kaya katamong Pampanga clergy. And yung ating pong launching pala ng ating Kapampangan Mizal Romano po, November 29, Friday, this coming Friday po, 5 p.m. Yung venue, Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de San Fernando, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Yan, I think yung launching ng ating Kapampangan Mizal, mukhang medyo kukunti pa lang itong ating mga kopya. Po, bala mo yala pa talaga makaprint, marakalan. Pero malyari na lang kuma. Malyari na Sali lang kuma. ko. Yes. So abangan po natin yan, no? Ang launching ng ating Kapampangan. This is the official Kapampangan Mizal Romano. November 29, Friday at 5 p.m. Okay, at greetings, paalam, and pota po pasalamat kayo karing katamong makiramdam. Okay, so pasibayo, bari ko lang i-greet din kayabe king Chancery, the Sister Myra, Manny, Father Joed, Father Norman, at din kayabe ka rin di Renz, parang kayabe magobra king opisina. At din ka na akong paunakan, din kapatid, na makiramdam mo naman. Then apo ng Apo Silvestre, king house ko po na Apo Silvestre, king makabebe. So, kayo, good afternoon kay kayo. At siyempre, ringi ganaganang makirandam po ngayon na emuin ko kumusta na kayo. Kapag pag nasangko mo naman, sana tiyo kayo nga po king masanting at payapang kabilyan. Salamat po. Okay, thank you po. At mapila mo pong very quick announcement and of course our schedule of program, no, the rest of the day. November 25, happy fiesta po karening Aduang Balen, town parishes na po ng Pampanga. Santa Catalina na parish, King Arayat, Pampanga, under Father Mark Manabat. Happy fiesta, Among Mark. And I think ngayong oras ay ni at inakamisa kanyan. So marakal po yung misa kanyan. So happy fiesta po ka rin taga Arayat, Pampanga. And rin pong taga Porac naman, Pampanga. Na I think misa ko po nandin. Wow. Among Jess, Layug. Baka at this point, Hapong Jess, medyo mapagal niya naman. Hapong Jess, happy fiesta po. And of course, the parishioners of Santa Catalina de Alexandria Parish, dyan sa Porac, Pampanga. Okay, yung ating pong next programming after nung ating RCA's hour, 5:30 p.m. po ay may Monday novena tayo, yung mga nagro-novena to the Holy Spirit. And 6 p.m. Babalak po kami mamaya sa Barkadahan kay Kristo. With me, yung ating pong mga officers ng Migrants Ministry, no? Sina Sister Sol Ahos and Rose Feliciano. At mamaya pong gabi, 7:30 p.m. ay may replay yung ating simbayan tayo kanina, no? Maganda po yung aming discussion, no? It's all about itong service, no? Kinship. At sana yung mga hindi nakinig kaninang umaga, pwede po natin pakinggan mamayang 7:30 in the evening. Okay, at inipuin kaya kayong among sa Papuwi, di Father Pep Pakay po ini, kaya kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, maya pagat panapon, pasalamat ko po kay kakatang Archbishop, kay kayang presensya ngayon. At mimingatangan po at dakal dakal salamat kay kaya kong pagmakarandam. God bless po. Wait,